nta makuru ufise, ikirungika ubutabazi butamenyerewe, ishiramo n'abasoda bita inda. Inda zitera Farawo ahantu no mu nama. Umwami ariko arakoresha inama, ari muri disikuru, akabanza kugira gutya mwishesheti. Umwami ikintu bita inda, inda ntabwo zari inda zisanzwe, zari inda zirungitswe n'iki? N'Imana. Ubutabazi butamenye rewe aramubwira ati niwanga kwemera, wase kwemera ku ijambo, nzokwemeza n'inda. Imana ifise ubutabazi butamenyerewe byinshi cyane. Reka gucika intege, izere Umwami, izere Yesu, gendana nawe, korana nawe, mushyire ku mutima, mubarokere. Ifise ubutabazi butamenyerewe bwinshi. Aremera ati ndemeye, inda zirahagarara. Akamusi uheze ati sindakwemeza neza, irungika utuntu bita udukere. Agize gutya ari mu ishuka yumva ngo agize gutya asanga ni igikere, agiterera hariya. Umwamikazi yari yumva ikindi ngo abwira abantu ngo nyaruka mutunganye ibintu. Agize gutya mu masorori basizemo inyama n'ifiriti, asanga ngo ubutabazi butamenye